algon badadama ta'lim diyana ge devana fotuge fansa sevana sofhaaga miyati Muhammad Jamil Didi ves bayan kurabafa awrata namaduga firehenu ga awrai fula kakula demede alu anhena ga awra ves hama ifade namaduga alu anhenu na hukum tawatwati minwan anhena ga awrati mona detila nunha tanake hama in ibarat ga gandaka miyati Muhammad Jamil Didi ves bayan kurabafa namadun ga anhena ga awraki mona detila fiyawa nunha tanake namadun beeruga firehena ga awrai fula kakula demede miwinewan anhena ga awrai thaveni heunuwa mihunna muslim anhenunge gaatu ganama ei mahram firhenunna muslim anhenun gaatu ganama fula kakula demede adwa sawate rangala fula kakula demede hile firhenunge gaatu ganama muli hashigande mi algon me kiya fetta ke mi gidi mi ga mi ge be bodu massa debes algon men tenen kita min to me korige kam pahage foti khaveni heunuwa aminiwan anhena ge awre ki khaveni heunuwa mi hunna muslim anhenun gaatu ganama maniki mahram enage bappa ibbandu ibbafa kuppen beben kurimati ganama fula kakula deme dehvir maniki enage urumati dekkene dakka genna biye ya bodu massadetto mi ta'lim diyanaga def miti ehene non anghena ge awra hile anghenun kurimati ga muslim anghenun kurimati ga ehene ge awra terege himene fula kakula demedu adi ko ene macca lazim kore enage meemati ves foruwo ehena me anghenun na dui devi favani anghen daringen guluma gaatun dinum kankamu ga faharika hama et gaatun deiru anghenu tibetane ge mihuna kommes member kashvedan dehenna mes anghenu na baba lebbe hedumu ga shariyatu ga libahu ga anghena amru kure favani enage karwalu takonna kiga amuko gattile amitantam ei geterega enage mahram kurimati ga stekkeni evra godu member mi fotuga mi gotom mahram no mihuge kurimati ga fula kakula demedu ga nun hatane dekkeni mi algon me do kiyawaga mi chihi badam fishima mi ge huri baikhala mi khala kanka bes mi faha gone ekam algon men tere mi ge huri ha to kiyamon kiyawade mon afetta mi ta'lim diyana ge devana fami e kushe go vedaneta insano me komme mi hige skufun nan ehmi algon men nan oti haba fan amal kore goto kinwa tebe kan le furfet goto goti mi henne kiyafa adi kiye fodu ges gina huri algon men kabul kuranta ka khilafa gina kanka mara rangala bayam puri algon me mi annani kaaba fan kure goto pure spoda algon na khas gotika dinu kantata mihar mirajje ga mioti mige tiri salih ka gahar kuriga e verikom ge faratun ote tibe bayaku mista kunnan angaden ungannaden gotaka visnika ege kuriya kalgon tarikh dehinama misalaka Muhammad Jamil Didi hama misal Muhammad Jamil Didi ta'lim diyana fahun diyo bi kotek dini jataki دينيات اليوم في باب السهر فهم تعليم ديانة اليوم في إفتوك مقدمة محمد جميل ديدي بدال وفا أباس أدوى سبا باب السهر دوها كي مدتك إفك مقدمة تعليم ديانة فهم ديون في مي دينيات تيبي فهم هدوا مي في باي بوكشوب تكون ديبين هنان في بكافيار تكون فرصة بيان كفاني تيمان تعليم ديانة اليوم مدرسة سنية مهار مجيد يسقطوك darul ulum ga etanuga kiyawadin mashe kudinnan adi mistakon ero tay mifade ecche beenu me famanikon miharu ni ekam ege fam baabi sahar duha ki mud mi sida muqaddima gonnani mihe baabi sahar duha ki muddatike etake tafatu gottaka badalta gaun ekashene muddatike alugon menge kuda divehi rajyan a badaltaka visnawa baldawashe divehi daringe visnuma ta'limi femmaru ta'lim diruma gota baaba min komme kama kabves etake badal atuwejkan kashaware ehmi mai foto ebori wasiye bes kofa ta'lim diyana baba dini kankamuga dini yata iskande buma e foto ga bandawa algon hadamane timwana sofhaage hama feshe tano matiga ei hisabuga hama feshe hisabuga bayame faunna algon men hasham banu me kiya uleni ba mati me mati ga ba mati kana be bumashe hasham benu ga wahakat diniyat ga bayame faunna ni me mati ga banuma rangal kuraba fadiniyatu ga wahaka wese bahuri eru neruno bai gehen majalla taku ga chi ga liubafa emme kur niye dudun kiye jehene kama bidal fe kama Muhammad Jamil Didi hama bayan kuraba fe bahuri fahum niyata ki dudun kiye jehene chenu ka hema miti bayan ko filmi go to mi habadu skuriya dane nenge chi hitima itura dirasa ko bada kiya mundawar kanda nenge mo eguni mai go badal kon jehene kamiyati mi gen wes khud Muhammad Jamil Didi wes ekam bayan kuraba fehmi ma
algon miyaduge zuwanon naki kiyawage nuwata tandoru fulufilo efa tibi zuwanon echi hiyan enge eki basbas enge emi algon men terega hor mifada kankan zuwanon e gabod nokarni komme kaaba fana jadal kroma gotun a gottake genna kennon rangalu ge fenonima adi kiye baik hala kankam ki buddhiya visnuma ves gabod nokurave faro islami aqida khilaf kankan sufi adat algon rajye ge intiha feturifa oy ege terega bai badi berin kama gabod kura mis mi algon kiyade befulok malege befulek e befula sida mi ta male kari garashen e tulusto mi hon emihon mi fahaka jende ka hama kankon kon olno goy kamuga maadega wadiveri aynaike baike mi hunaki mimihon eratuga ibbe surawara ngara anhen kujjako ehem pirihenaka kaamene kurun hudda emihon hudde nude emihun tere gonade nunei miguna wadiveri genes ekujjege bikuru kenduma fahu ehem mi ma deetere hama onnane evara kujjako baade bomara gerima dawwatu deneye e mibuna aynaige mihunna dinima mihon annane a semihun nan anne hunnane ratuga huriya mewae nuwata tarukari mies hada ede echkum vijiya mihunna bedun qurane a semihun mi kan koffa diyama ege hunne kujjaka gaamane kurene adi kin he deetere tankole durwejje kamuga vejje yamon bayfaru emihun amille datur hadagen ebade mi kawahagata miyaduge kiyawagen tibi buddhi kabul kura suwan buddhi libifa suwan hinato kabul quran fahish munkarata deenuge namuga kuramundane darinno dibuni magos wali veriya gaatko nota gaburu khariya naduru kune hada nonama bodo ashiga algona hama faifutuga lefe bohori ishinda inna wafa furaga hagakuppa dafa annagaro ettemifa kommes kandak tere garagwa mundiya donya salame kurabikama mi islam deenuga namuga mi sufinne mi kiya magurut fa bagane gemi hunge qaqidata yalgon terega ves kommes warake bore mi fada kanka kiyawagen tibi bisne mi zuwan miyado kineto buddhi gamata kommes kabul kuna adiki deeni hamata kommes ei hudda kanka mennon ei shirupuge terege himene kanka gos nuwihe mi nuwihigen darin nolibigen gos wali veri agata Allah dekani dare rizqu nolibuni ma ena fagir me ma gos wali veri agata dani gos ene lariya ete mitidi hada fa enage barakatun darin nebene kam mi shiruku Allah ekane algon danna jene mifada kankan mifada eta kamen eburi algon me hada eburi algon ki lamatala nisbeva ifarat bappa nisbeva mi he e lamatolo fonaduga kommes wali veri bekaraka nisbeva gabure hunna kamalgon men e rasuga olonero den e gaburu hama ziyare hada nani kuda me gondiye hunnane me maskandan yeshina gondi rajaterega me gengulane maadega de meha boda nengi tane khada gondiye minnani hiriga don hada finna gondi algon me kudirus kiyane gondi ga yeshin de mihako amura naga nuwata mahana ga tere gilda jahaniye eha ves wargoda wali veri bekale kiyoti ehme eta etere hunnane faasa ves mi hun naduru gune ala algon me finnane rajyege me me ziyarata de no ves tanta na gos mi hun naduru gune ali baydaru ge bahuri mi hun etanun dairo waki duai gecche nukiya fiya me mi hun mi veni musibat gurumati wane kama kabul kura algondo e wahaka e wigen algon mes bunayra de tandoru novisneru mi wali gos nuwa umuruga ero e wahaka tadoi huni mahama ebuna wahake tedukuram wegen gos ebuna gondiye ke ishini algon veskodo ebuna gotoka nuwe indaha toraga nuwata jaha nuhata e mi algon me terega huri qurafi ta kantata ke ge bahore ekanta algon me jehne du koddan algon na qur'ana sunnatu ke mi mag engoni wara digues vejje henne me algon nimmada nani den raje ke tarikh fenna hori bay rangalu kantata algon men na evi fanne algon men tarikh miyati algon men na foru ifa gelli fanuata foru wafa mifa da wahagata school taka kiyawe nude algon na tarikh dirasa kura be folon media takuga mi wahagata dakkati yadenni vehinna mes mi algon men tarikh terega fenna hori kankan adwaswa asultan muhammad muhyiddin adil raskefaanuga duwaswaro mi hori bay kantata tarikh misalaka tarikh terega mi divi tarikh ge mi fotuge sofa number 7 nuwen adi haddiha adwaswa miradunge raskam ga raja mahan hadu belisune ramadan mas nimenden kum meriya kum aqrib namada isha namada demedu hukuru miskituga mistakuna hadith kiwa dinuma hasan tajuddin iskurabe hasan tajuddin mashhuro divehi ilmere ke mafrana tarikh le bahane hasan tajuddin adi mikam ga ujura ka mahago sate ka dar debebiye eruge sate ka dar
adi komme hukuru duwa ko asur namada ko dewan inna majliha gara bekadon gowagen Hasan Tajuddin nikunnawa amru ma'ruf kurabba munkarat mana kurabba adi munkarat feni jinama ekam mana kurabba mihe ko ta'zir kurabbe adi amudu fardu namad wala mihe ko shariatu ge kandin gatulu kurabba raske faanu gari ha genawa man amru kurabbe fardu namad wala mihe gatulu kurma ei fiqh ilmering fetta ballawa namad wala miha namad kurma angaves namad nuko finama enege adabekam gauti ena maradon eban mer vidan ena murtadde ko tugai maradan ena eban mer vidan ene namado enuge sabun adabeke ko tunne merene adi kafir wegen none mi gota tin hukuru hinga vaira rastere namadala mi ko fennakam gaviye dive hi tarikh safha pastolas noe haddiha dem visnawa adi Hasan Tajuddin miyati Hasan Tajuddin fandiyarkam ga ishanamaat waguti irosse ekkadi 20 minute pas kuruman amuru kurabiye ekan kurabi Hasan Tajuddin fini musuma honu musum ga atirimatta daraja fuli hippawaga nikunnawa ekan mujarrib kurabuma fahoy adi daraja fuli haddawa kandor terega kiyeve eli e vekadunge ashi kurimati ga huri foko ashi ga fuli bahattawa irossumon fuli amuru kurabiye Hasan Tajuddin ei hijra an 11 teka ashar wanaharu ege kurin ishanamaad kurani girosse ekkadiru wime adi Hasan Tajuddin enge umaka hukuru duwa mendoru munnaru solawai gwa fettevi ai 11 tek 23 munahar rabiul awwal moge 25 hukuru duwe adi munnaru bangi gwa fettevi Hasan Tajuddin denne moge adi fajru saudi galikam faalunge kurin diha darajaga fajr namaad ge furutuma bangi dinumasha fajru faaluma pau devana bangi dinuma amuru kurabiye me sunnate algon me rajye ga nufene munaja go mane kamiyati tarikh tere rasul sallallahu alaihi wasallam gasabe kono debangi debbe hadis umge kurin ebbangi meesta kunna debevi ei hadis wan gabe man sa karoda hifa miha kavve sei wagoto wanka ingumattaka miyati rajye ga sekan koffa tarikh kurin algon miyedo miha algon vivaga dekiya munane miyati pau zamanu ga danna bekadun asa awagata dakam trafe mi rajye ga tarikh kami hiri algon me sunnatun sabitu hori kanka kurabbi kama mi demeduga wani kaves tarji kamga skandelu bi adi Hasan Tajuddin dannawage maalud harugege meda kashimala unimala faadu ge maamela meya koshafa hunna kunnara uddandiya donkela dafatu mewa tabbondi bata ekko punyaka jahage heena tibu manapura bi shiruku kandatta geru kurani maalud tum bas mihen eru marwe fatibi hunna khandinu bes beranne michi bahatta etantanuga marwe dami hunna khandinu mehun qur'an annane me yaase chi kam beenum bane kiya fa eru algon kurin bayan kuri Ibrahim Fahmi didi handamani fotuga mi waaka dawra tafsir ku bayan fave mana kur bikama hema ilmerim wadage bohuri kanka mana kur pa fa digehin tere guri gos dina khilaf shiruku ge bidovi kantatta ei hijuran 11 tek satarwana harwe aje ashura do kakka gen chi gege behum bes mana kur ashura do ke kun eroda hifan onna do he khandi kakka gen hira hedum biduata khurafi kantatta mikantatta mana kur bi hijuran 11 tek vihiwana harwe dewe tarikh sofa sateke tiri satarokum fetigen sateke tiri sataka den algon me badana sultan Ibrahim Iskandaruge raskama Iskandar raskefanu raskama oga rajya mashhur danna bekadako wadaganne maadiya e namaki Sayyid Abdur Razzaq ge darikalon Sayyid Muhammad Shamsuddin e sultan Sayyid Muhammad Shamsuddin ne kiyani e ilmungane wadaganne misruge Jamiatul Azhar e wadagen rajya wadagati saad rabiul awwal enhas node hatikka e miladi sanatu 29 january 16 te kaddi haika meke gagandaka balanyamu 4 te ka enha aharu puri Iskandar Raskefan ga Faratun Sayyid Khalil Khan ali wadagati wara hunu tarhibike radunge khas edi wadagatu mati rajye ge rayitun meduga deenuge nufus feturun Khalil Khan fettebiye namay duwaskole terege kale faanu gamurtaka kiyama bun nukule de kamaka divihinna vejje ne deen go go bayan kuram feshi eru divihin terege amko me mihuna nege kan ehnes meti eheni kale faanu gamurtak terega pirihenun tumbule dirigo korumasha anghenu monu buruga elon himenige be pahu natija ki radunna Sayyid Kale Khan de medu rangalum eru in merin dakka poriwa kami miya daluna dakka wah kenno tarikh tere tumbuli amonu buruga ga wah dem visnawa ekanka bayan ko ego tamadu esko fe bahuri ehen bay bebe kanu ge duaswar Sultan Muhammad Muhyiddin al-Adil raskama ei gaganda miladi sanatu 16 te kanwadi hai ke ei deme bayan kori 16 te ka addi hai hisabu ge mi diye ehege fahum miyati mi radon naki war deen ver ilma lob korwe befulke raskama gisse wadagatum fa miradun ge me is amal fulekam gavi er arwala fa hunne Sheikh Hasan Tajuddin arwala fa hunne hago basmono sababu emerwe sekkame ke ekam mi raskalaki wara dini
kankama lobi kura bi bekale heme bayan pawani seradun rajye ge raskama giswir rajye wani ves ladini barege majbur kame neti ege kuri gannane asultan muhammad muhyiddin al adil raskama iswadagati rajye tarikh dekifa nuwa warab fasiku kama ladini kandata peturi hin efawa doswarege ei miladi 16 dek nod hevwana haruge eradun rajye ge raskama giswir rajye wani ves ladini barege majbur kame neti kurin hunnevi tuppulu radunge mammafulu endi mariam ge baruga islam deen ge asuta gubitiuma hamaga midradunna ki wara deen veri ilma dob kura be befulake raskama gise wadagat mafaw miradun ge emme is samal fulakam gavi e arwada fa hunnevi sheikh hasan tajuddin mane gennama ekashigen wa gadarege matiga behettuma egotum mahaku fansas dari hasan tajuddin devvi adi funado khatib takurfan lafaga mati deenuge wara gin amruta akurabbiye mi kanta faswagutu namaz kurmasha zakat dinumasha roda hikmasha ranu bosha bangu nukasha zine nukurmasha anhenu monuburga enuma amuru kurabbiye adi pirihenu gamisla fagudi ala sawana enuma hudda debba hajja dane miheku hajja tima hudda debbiye mi dive tarikh mi algonta kawa ken banderi hasan manik fan e gaganda ka miladin sataraste ka haru hisabuga raskan kurabbi istu ali raske fan hasan raske fan gali manik faanunge hasan manik faanu me sino tolon nisbaba be kule avhar wadagati me hijri sanatu 12 ka hadiya hatika sheikh zubair kiya pote onnane leefo fote adabi fote ge e hagigatuga e misruga me इंग्रेज विदातुग मशहूरो अदीबे शेक्सपियर एनगे नंकियं ओलंगु तेरेगे मिहुन्ना शेख जुबैर मी किउनी एमीमा मी फोटोफेस मी देबा फेनम की शेख जुबैर दिवी ही फोटे मी ए फोटोगे देवना सोफा तिमना सोफा बदवा एगा बबे बंडेरी हसन मनिक फानवस कंते वडागे नेगे तुमुल फुल हुन्नई कमदे एर रसके फाना कहुरी हसन रसके फाना दिमा कमेक्का बंडेरी कम वाकी कुरे बीमा मी वडागति वडागे देन रसके फान वाली वडागे ने रिहुन्ननी तुंबुली फुलो बादो बागे एमे रसके फान सवाल कुरबनी मियति तुंबुली फुलो बादवा फुरीमा तुंबुली फुला किहिनेत्तो तुंबुली फुला बी किहिनें हेजे हसन मनिक फान दन्नवा फिए मा साहिबा ए निकुमति अलागे हिग्गंड मी तम वालो एरी गोते तुमुलिगे किबां एफएस कुशबिए नोने रादो विदालो बस ए विदालो नेस एगे कुरीगा ए रीति बोडो तुमुल फुल कोबा हेजे ए बोडो तुमुल फुल नेते नो हेजे विदालो में मिफदा में विदालो ने दे विदालो वनी इहि हुरी गोता तिमुली हदागे अन्नाशे दे तुमुली इहि हुरी गोता बीमा अन्ना गेदाशे हितन एरी एचगा हितगे एरी ए हितन एरी हा गोते हेदुम की मगे किबां दी कम कमगा वीएस कुशके एखाद कंतवानी फिदवाशे दें हसन मनिक फान इहि हुरी गोता तुमुली हदवागे गंडवर बडा गतिमा एना हुन्ने विकमगावी इहि हुन्ने वि बंडेरी कमगे शेख जुबैर मिफतुगे देवाना सोफा या तीमाना सोफा बंदवा मी वाहका बयान में फैबे एहमी मी तारीख तेने अलगुन में नफेन होरी बाई कंकं एम अलगुन में मी कंकं हकीकतुगा मी कुडा मिंबरे बर बावर कंकं बर तारीख तेने फेन अलगुन में फेन्नं होती हेयो इंगोनी मा एकं एंबरे रुजुवा भी हम अलगुन वाहका तेंग इतुरा दिगु कुरा कनेति अलगुन निम्माद में गोतुं हम बयान कर दें बेन मनी अलगुन में वांजे हेनी अल्लाह के रसूला कमक इंगे भी मैं कमे फुरहे में कियमम वे बालागन बे कोतुगा मुनाफिकुन के उसूल के कमका फुरगस्तिनुमकी हेम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान वही कुरबांगा फनी वइदा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा अधिकल इबामिन बुनैज कम गवानमा अल्लाह बाबा दे बेचका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिन्ने बेचका तबावाशे ये गोत अमल कुराशे बुनैज कम गवानमा रअयतल मुनाफिकीन कलाइक फना फेन्नाने मुनाफिक तको यसुद्दून अन्का सुदूदा कलेगी फाना फुरगस्ती फदाता एहमी मालगुन में अमल त बहट्टम भी खाब फैन पूरी में गोत खशे नो मालगुन में कुरन जहेनी खाब फैन बस दीन है गोत कोफ विजय कमे रुहुम बनागने गोत कुरन जहेने कम दीन खिलाफ हम बयान कोरी बावर कंतते दिए एकं का जहेनी दुरहे दिवा अलगुन में जहेनी कुरान सुन्नत बयान फवा गोत एकम अमल कुरन एहमी मा अलगुन में के सिम्माया की एकम बयान को दिनो रुहे मिहे को होनस नुरुहे मिहे को नुरुहनस आदि अदब दिबनु कम गवियस फेस मी वाहगत जहेनी बयान कुरन एरों इरादा कर दिया कुरियन में मुस्तकबल का अलगुन में के जीरुतक मी वाहगत फोरा मी कंगेगी कुरान सुन्नत है को अमल कुरा बेको गेंदानी ए अलगुन में अमल त कबूल उनके तेरेगा हिमेने कमे
ei ikhlas tari umma rasul sallallahu alaihi wasallam enge vi gota yalu kame kurun adiki suwarge algon menna bani rasul sallallahu alaihi wasallam atvere sunnat tabawege lefan hadis ru kurabba fa wani kullu ummati yadkhuluna aljannati makalefan ummat ge huriha me suwarge wanna hotte illa man naba suwarge wanna inkar hori bayak menoi dekol hedi bayak menoi ashabe kadon suwalu feddeni antarishwege hom vidalwani waman jaba ya rasulullah ka ko hejje hom bayin hejje suwarge wanna ma dekol hadan inkar kurani rasul sallallahu alaihi wasallam danani kullu man ata'ani dakhala aljannati makalefan tabawecce hom me mihe suwarge wanna hotte waman asani timangalefan uradje miha dannashi faqad aba ena suwarge wanna ma inkar ko e malgon men me sunnata forgastenu mo kiyalgon men ege nurakkaateri kamen algon men ege fituno erikan kurumette daanakam ade algon munafiqum teregave algon men suwarge wanum ves mahrum ege hinga daane kamen dua ke Allah subhanahu wa taala algon men mi dibaki qur'ana sunnata ekkota amal kura rayetun take dirule tanikam gadaba Allah subhanahu wa taala ge shari'a puriham gotuga tanfizu kurumge tawfiq algon men debawa qur'ana sunnat gawa kanka ma puriham amal kurumge tawfiq debawa adi qiyamet rasul sallallahu alaihi wasallam emme aris ekale faanuge e mativeri haudon kautharuge haudon femboimuge e niyamalifa baikum gadaba ekale faana emme aris baikam ga qiyamet wa surge galgon men lebewon wa sallallahu wasallam barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.